Zvanična istorija tvrdi da je najveći kamen koji su ljudi ikada pomerili čuveni megalitski blok u Balbeku, težak oko 800 tona. Zaboravite na Balbeku. Duboko u neprohodnim šumama Sibira, na vrhu planine Šorija, nalazi se nešto što prema svim zakonima fizike i istorije ne bi smelo da postoji. Zid sastavljen od gigantskih, savršeno klesanih granitnih blokova. Preliminarne procene njihove težine ostavile su naučnike u potpunom nemom šoku. Svaki pojedinačni blok težak je između 1000 i neverovatnih 4000 tona. To je 4 puta veće od bilo čega što je zvanična arheologija ikada dokumentovala na planeti. Ko je, čime i kakvom tehnologijom slagao kamenje teško 4000 tona na planinskom vrhu, usred apsolutne divljine, gde nikada ni jedna civilizacija nije postojala? Zvanično objašnjenje je prebrzo i previše samouvereno. Kažu da se priroda samo šalila i da je vetar napravio savršene uglove od 90 stepeni. Ali zašto onda kompasi divljaju ispred ovog zida, a stene nose tragove topljenja na temperaturama koje sibirska zima ne može da proizvede? Večeras prekidamo 11 godina zvanične tišine. Idemo na zabranjeni vrh Sibira da pročitamo šta piše na kamenju koje nikada, ni pod kojim uslovima, ne bi smelo da postoji. Da bismo shvatili zašto je ovo otkriće ostalo skriveno, moramo postaviti jedno logično pitanje. Kako je moguće da struktura ove veličine u zemlji sa vrhunskom naučnom tradicijom i detaljnim geološkim mapama ostane potpuno nezabeleženo sve do pre 11 godina? Odgovor ne leži u prirodi, već u politici. Nalazimo se u Kamerovskoj oblasti, u planinskom čvoru gdje se venac Alaj spušta prema zapadno-sibirskoj niziji. Vekovima su ovdje živeli Šorci, autohtoni narod, poznat po neverovatnoj veštini obrade metala. Kada su Rusi stigli u 17. veku, nazvali su ih kovačkim Tatarima, jer su ovi ljudi znali kako da tope gvožđe iz lokalne rude u vreme kada njihovi susedi nisu znali ni šta je to. Planina je bukvalno bila prepuna metalom. A onda je došao 20. vek i Sovjetski savez je preuzeo kontrolu. Pronađena su ogromna nalazišta uglja i gvožđa. Kameranski region postaje industrijsko srce Sovjetskog saveza, ali i strateška, strogo čuvana teritorija. Postavljeni su vojni punktovi na svim putevima. Strani posetioci su vraćani nazad, a naučne ekspedicije van regiona zahtevale su dozvole koje su se retko tražile, a još ređe odobravale. A rezultat? Čitav planinski venac proveo je skoro vek iza gvozdene zavese, praktično nevidljiv za spoljni svet. Tek kada se Sovjetski savez srušio, a punktovi uklonjeni, lovci i planinari su polako počeli da ulaze dublje u planinu. Ono što su zatekli 2013. godine na samom vrhu nije bila priča, niti lokalna legenda. Bio je to zid koji je stajao na čistini, čekajući da ga neko primeti. Ovdje moramo biti potpuno jasni i držati se činjenica, jer stvarnost na planini Šorija prevazilazi svaku dramu. Fotografije koje je 2013. godine donela prva zvanična ruska ekspedicija, predvođena Georgijem Sidorovim, ostavljaju čoveka bez daha. To nisu obične stene, to su granitni blokovi sa savršeno ravnim gornjim površinama i uglovima koji izgledaju kao da su sečeni pod pravim uglom od 90 stepeni. Slagani su jedan na drugi do visine od 40 metara, protežući se duž planinskog grebena u dužini od skoro 200 metara. Na fotografijama ljudi koji stoje pored ovih blokova izgledaju kao mala deca pored više spratnice. Prvi sprat ove strukture ide 5 metara u vis. Zvanična akademska nauka je odmah reagovala, koristeći podatke iz sovjetskih mapa s kraja 90-ih. Njihov odgovor je jasan. Ove formacije su prirodni fenomen. Nauka tvrdi da su to prirodne pukotine u granitnoj podlozi koje su se tokom 1000 godina širile pod uticajem vode i leda,
Voda uđe u pukotinu, smrzne se, raširi granit duž njegovih prirodnih linija i ostavi pravougaone blokove, dok se okolni materijal kruni i nestaje. To je stvaran geološki proces, poznat širom sveta. Vidimo ga u Škotskoj, Australiji i Južnoj Africi. Geolozi čak imaju ime za to, Thor. Zvanična teorija je logična i razumna, ali ovdje se pojavljuje novi problem. Šta ako vam kažem da postoje detalji na ovim fotografijama koji se nikako ne uklapaju u tu savršenu prirodnu priču? Pogledajmo ponovo te ravne gornje površine. Kod prirodnih formacija koje nastaju erozijom, izložene strane prate prirodne linije stene koje idu u svim pravcima. Rezultat je uvek nepravilan, stepenast i grub. Međutim, na planini Šorija, na više fotografija i iz različitih uglova, gornje površine blokova su savršeno horizontalne. Ravne su na način na koji se izliva betonski pod, a ne slomljeni kamen u prirodi. A pogledajte tek te uglove. To je detalj gdje zvanična geologija nailazi na najveći zid. Kada se dve strane prirodnog bloka sretnu, erozija od vode i leda uvek zaobli i omekša taj sloj. Oštra ivica bude izbrisana vremenom, ali na Šoriji ivice su oštre. One drže svoj pravilan ugao na način na koji ga drži isklesani blok izvađen iz kamenoloma, a ne stena koja je provela 10.000 godina na sibirskom mrazu. Ipak, najjeziviji dokaz nije ono što vidite svojim očima, već ono što se desilo sa instrumentima. Svi članovi ekspedicije iz 2013. godine nosili su standardne kompase, što je obavezno u ovim divljim predelima gdje GPS često gubi signal. Tokom spuštanja sa vrha primetili su nešto suludo. Igle na kompasima su potpuno poludele. Nisu odstupale za nekoliko stepeni, već su se aktivno okretale direktno prema kamenim blokovima, a ne prema severu. Isti fenomen se ponovio na više različitih instrumenata kod različitih ljudi u isto vrijeme. Nauka ponovo nudi brzo objašnjenje. Granit sadrži magnetit, prirodni magnetni mineral koji može poremetiti kompas. To je tačno, ali zašto onda anomalija nije bila ista na celom grebenu, već je igla najjače reagovala ispred onih površina koje su izgledale najravnije i najviše obrađeno? Kako prirodni magnetizam razlikuje ravan od neravnog kamena? Ovdje priča dobija obrt koji menja sve. Članovi tima su na pojedinim blokovima zabeležili tragove koji nemaju nikakve veze sa erozijom, lišajevima ili oksidacijom. Pronašli su tragove spaljivanja. Na delovima kamenih blokova granit je bio bukvalno otopljen i ponovo stvrdnut u staklenu masu. Da bi se granit otopio na taj način, potrebne su temperature koje ni jedan šumski požar, a kamoli sibirska zima, ne mogu da proizvedu. Kakva je to sila oslobodila toliku toplotu na vrhu planine? I ne samo to, oko glavnog zida, na udaljenosti od 500 metara, razbacani su blokovi teški po 1000 tona. Položaj u kom se nalaze pokazuje da se nisu otkotrljali niti skliznuli sa vrha. Izgledaju kao da su odbačeni, izbačeni iz ležišta silovitom energijom koja je imala neverovatnu snagu. Hajde da uradimo matematiku koju zvanični autoriteti izbegavaju. Ako su ovi blokovi delo ljudskih ruku, oni su kategorijski veći od bilo čega što je ikada zabeleženo u istoriji. Najveći blokovi u Keopsovoj piramidi teški su oko 80 tona. Blokovi u Balbeku, pred kojima su rimski inženjeri stali jer nisu imali tehnologiju da ih pomere, imaju oko 800 tona. Čuveni kamen trudne žene, koji je ostao napušten u kamenolomu jer je bio prevelik za pomeranje, ima 1500 tona. On stoji kao spomenik ljudske ambicije koja je prevazišla mogućnosti tehnologije. A na planini Šorija imamo na desetine blokova od 2 do 4000 tona, koji su uredno složeni u zid na planinskom vrhu.
Nijedna poznata civilizacija u Sibiru nije ovde gradila sa kamenom. Šorci su gradili od drveta i topili gvožđe. Ko je onda bio sposoban da izvede inženjerski poduhvat koji je duplo teži od svega što je antika na Bliskom istoku i u Egiptu ikada pokušala? Zvanični stav ostaje nepromenjen. Pitanje ne postoji jer blokovi nisu pomerani, već su nastali tamo gde stoje. To je objašnjenje koje zahteva najmanje mašte, ali da li je to ujedno i objašnjenje koje je istinito? Ovde moramo priznati bolnu istinu. Za razliku od piramida u Gizi, gde imamo merenja u milimetar, ili Kuska u Peru, gde znamo kako zidovi reaguju na zemljotrese, na planini Šorija imamo samo fotografije i beleške jedne jedine ekspedicije. U proteklih 11 godina, od kako su ove slike obišle svet i zapalile internet, nijedan naučni tim nije objavio zvaničan, zabeležen rad sa terena. Nijedna laboratorija nije analizirala otopljeni granit. Razmislite o toj tišini. Ako je geološko objašnjenje tačno, i ako su ovo samo obične stene, zašto niko ne ode tamo sa mobilnim skenerom i jednim geološkim timom? Jedna kratka sezona na terenu rešila bi misteriju zauvek i dokazala da li su pukotine prirodne. Taj rad još uvek nije napisan, a dok se to ne desi, svaka teorija ostaje otvorena.